Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada angka mana kisi seruntuk rilalana iye channelnya Rubas Pakampi mamuare ki manang pada angka ki madisi-dising pada angka ki sehat-sehat walafiat pada angka ki sehat malampe umurutta ripaki guna ri asisi arajadanna puang Allah Ta'ala ipake makasiwiang ipake menenungang letu ri siruga akuasanna puang Allah Ta'ala. Sahabatku sekalian sila surat malabikku manang rilalanna pertemuange engkaka hadire maeloka maparengerang bukan berarti macaka bukan berarti lebih merasika nania engkaka ri lalanai padelana yargi makadaki kasiyana ala biranna surah Yasin padilla dan kasiyana surah Yasin yargi makadaki ala biranna surah Yasin. Nomor sidi pengertianna surah Yasin. Surah Yasin yanaritu rilalang akoram malebita yanaritu surah ke-36 rilalanna arua pulona telu ayat termasuk golongan-golongan surah Makkiyah ia iturungkang dapina surah jin riasangi Yasin nasaba ripamulai hurupu ya sibawa sin ripamulang ayatna. Nomor 2 pokok-pokokna isakna surah Yasin yargi makadaki kandunganna rilalanna surah Yasin aga-aga pokokna surah Yasin yanaritu yang pertama keimanan yargi makadaki tepe rilalanna surah Yasin napu wadai puang Allah Ta'ala bukti-bukti engkana aso rimondri asa engkana aso kebangkitan rilalanna akurangero napu wada toi rilalanna ro surugana Allah Ta'ala sibawa sifat-sifatna sirugana ro sediakangi bagi tau matapae nania tau pacingi alena risipa sipa na cacae Allah Ta'ala. Selanjutnya rilalanna surah Yasin terdapai na ceritai kisah-kisah yargi makada cerita yang telah lalu rilalanna itu kisana utusanna Allah Ta'ala yarga Nabi Isa alaihi salam sibawa pakamponna at-tahkiyah. Selanjutnya rilalanna surah Yasin barisi paparengerang pole ritau musri'e bagian 3 yaitu padelana kasiyana yargi makalaki alat biranna surah Yasin. Surah Yasin padai jantunna akorangi sehingga napunai padella atau yargi makadaki alat birang megalada rilain nae sidi reko ibacai ritau maeloe madang nalomuangi ritu masuk masarang rona sibawa tubunna rihadisatna makada bacangi tau meloe mate surah Yasin diriwayatkan oleh HR Iman Abu Daud. Nomor 2 eko ribacai surah Yasin Allah Ta'ala nawiriaki padai 10 mak baca akurang
adesana ni sesungguhnya setiap itu ada jantung hatinya, sedangkan jantung hati Al-Quran ialah itu surat Yasin. Nigi tahu baca surat Yasin, maka Allah Ta'ala menetapkan baginya padai mak baca akorang 10 kali. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, nomor 3 surat Yasin nalomuangi mencaji sapaat tahu baca engi. Nomor 4 nigi tahu baca surat Yasin nalomuangi maringang siksa kuburukna riaso rimondri. Maka dari hadisna Anas radhiyallahu an bahwasanya maka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nigi tahu tamari halamanna kiburu'e napa nabacai surat Yasin, maka Allah Ta'ala naweriangi aringang siksa kuburu iaro aswe. Nania to bacaengi lolongangi apalang pada toha tahu angkai rilalana. Nomor 5 reko dibacai riwani Juma, maka nalolonganki adam pengang boleh Abu Hurairah makada Rasulullah bersabda, nigi bacai surat Yasin riwani Juma, maka elekna napolei dampeng. Nomor 6 nigi tahu bacai surat Yasin malomoi anu nakataye. Diriwayatkan dalam hadis Ad-Darimi dari Syar bin Husab, makada Ibnu Abbas berkata, nigi tahu bacai Yasin reko elei, maka lolongan itu allomulomuang letu araweng. Dan nigi to bacai ria pamulawan ni, maka lolongan itu allomulomuang letu riwan nina letu ele. Nomor 7 barakatna surat Yasin apa polei anu riakataye. Nigi najadikan surat Yasin ri pamulang akatana, maka iaro akatana lekabulkangi dari Abdullah bin Zubair bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjadikan surah Yasin di permulaan hajatnya, maka di hajatnya dikabulkan. Nomor 2 Eko surah Yasin ibacai tangaban ni weka apa ya rega 35 kali berturut-turut, maka khasiatnya dapat malomoi dalekna, malomoi usahana, makotoro reko ribacai 40 di kali, maka hajatnya dikabulkan
oleh Allah Ta'ala. Makoniro alat birena surah Yasin mamuarei pada angkaki papolei barakakna surah Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.